祝你生日快我本来乐，要买送他祝你们吃看生看好不好日吃，快乐。又忘记拿钱。 Nah, Cinta ya song. Tapi saat itu meme itu ya ya. 那我拜拜怎么样？有1块给我，我不能吃啊。你今天开始不能吃对哦？啊，30天呢，啊，30天？ 1个月啊。啊，你几点吃我差不多6点半。 ？6点半哦。等一下要吃6点半。对啊，等一下。也等一下，我吃鸡那的，我早上10点可以吃，到10点，6点半到早上10点，早上10点，6点半到早上10点，会不会？留这个梗要做。我也想要吃，后来我不忘记我没有吃。Saya disuruh numis ini ya, labu siam. Ini tuh dikasih sama saudara Nyonya. Orang salon mau makan. Takut busuk, takut ini, takut itu, padahal ya ora mungkin busuk ya. Ini tuh bisa ditaruh, bukan sayur hijau yang sempat busuk. Tapi wis ora apa-apa jarno. Di balik ketakutan ada kemauan ya. Ini sebenarnya kulitnya pun bisa dimakan karena dia muda banget. Sekilas. Nah ini muda banget loh, bijinya aja nggak keras. Aduh, Masya Allah. Kalau markisasi ini nggak perlu diarup-arup pakai garam, itu nggak perlu teman-teman. Di sini tuh dari papaya, dari manisa, Jipang ini tuh nggak yang kaku, itu bukan. Dia tuh gampang lemes. Dulu nyonyaku tuh tak remetin pakai garam itu beliau, tapi nggak suka. Jadi aku ngikutin caranya nyonya. Terus numisnya ini tuh gampang banget. Nah, cabenya dikit aja. Nah, tambahin minyak ya. Bawang merah, bawang putih, cabai. Masukin. Air ya. Nah, tambahin gula. Tambahin micin sama garam. Terus dioseng, ditutup mateng. Gampang banget. Orang gini cuman kayak gini maem. Nah, setelah mateng nanti anterin ke salon. Dia tuh cepet banget matengnya. Terus rasanya tuh enak, bener-bener enak karena nanam sendiri. Beliau punya saudara dikasih terus nanam sendiri. Ini tak asatin aja, nggak usah aku tutup. Nah ini udah matang, asat ya, matiin. Nah kita masukin ini ya, lucu banget. Ini dapat dari bank Pansin. Wah cuma segini. Langsung tutup. It's on the way. Yuk hari ini kok kamu jelek banget, kok pucet banget. Nah
Hari ini saya tidak memakai apapun sama sekali, teman-teman. Saya tidak memakai bedak, saya tidak memakai lipstick. Ini real asli wajah saya, teman-teman. Ya, kok kelihatan jelek ya, memang aslinya seperti ini. Ya wes, ini mau ke salon. Opa sarang ini, kita anterin ke salon. Wah, is 再见。哎呦，你要去帮我拿面包吗？过来家等会儿Dede有没有买？他在没有。不用换地方，这样可以。等一下再开。现在开，现在开，咱看看。反正伊袂甲你骗。不会不会，不会开呢。然后。这个2个看起来很一点点的，对。两个。放盘子一大堆。要不啥的了？谢谢阿姨。我拿水果。我开先盖起来。好，可以盖起来。Nah, ini kita mau ambil buah ke pasar dulu. Ambil buah ke kuil. Ini tanpa bedak, teman-teman. Tanpa bedak wajah saya hitam kilang-kilang. Sebenarnya itu yang membuat putih itu krim ya, keringnya ya. Aslinya ya hitam. Semangat, semangat. Panas banget ya. Cuacanya kayak gini, matahari ini wow, cetar membana. Hari ini mungkin 30 derajat lebih. Oh, hari puasa pertama kayak gini panas. Wow. Luar biasa. Ini McDonald's. Nah, hari ini pasarnya sepi ya. Tumben banget, jadi aku kayak lihat cuma sebentar langsung pulang. Sepi banget itu sayur hijau. Di sini semua ada. Panas ora umum. Nah, ini bunganya ya. Seperti ini, dia seger banget, belum buka. Masih bener-bener fresh. Jadi kalau kelar sembahyangan itu kita beresin ya. Jadi yang sembahyangan di sini itu bukan cuman mbokku, banyak orang sebenarnya. Ibu kuil pun juga sembahyangan, kelar sembahyangan ya diambil. Oh, ini gede banget nanasnya. Oh. 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 太好甜。不知道一样不一样的味道。什么它裂开这样？已经熟了。熟了啦。我是乱了。这里也有了，这里也有了。一个才一个，包香蕉。Nah, ini bunganya masih cantik banget ya. Dia nggak takut sama matahari. Masih bagus banget. Nah, situ juga ada, tapi dia tuh ada durinya ya, berduri. Nah, keren banget. Nih. Bagus banget. Terus kita pulang. Panas disyukuri, alhamdulillah. Ketika kepanasan kayak gini, rasanya nikmat puasa akan semakin bertambah ya. Insya Allah pahalanya double-double, amin.
ada telepon ya, nanti ada petugas wifi untuk datang ke sini. Jadi wifi ku hari ini dipasang, alhamdulillah. Rezeki ya, rezeki puasa di hari pertama. Cẳng chế xin sư bố yo ta điện thoại vô cái thầy thầy tờ số chi ta yo thầy thầy tờ số chi hảo mà. Đã số chi tiền yo lại. Oh, Mingtian. Oh, hah? Itu angin itu sempat gede banget ya. Ini tuh berterbangan di bawah angin. Ini keren banget. Nyonya aku masih di salon. Nah, ini buah-buah sih. Intinya itu wah aneh-aneh ya. Tadi angin banget. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayu, semangat. Nah, ini sayur ceciwis teman-teman, direndam pakai air garam. Ini wis dicuci ya. Ada tomat, ini wis dicuci, direndam pakai air garam. Di sini ono dumpling ikan, ya nanti digoreng. Di sini ada wortel, timunnya itu sepanjang ini teman-teman. Dia kurus tapi panjang. Timun sepanjang ini tuh biasanya kita masak itu separuh. Ini biasanya untuk masak kuah. Kalau di Taiwan masak kuah, terus nanti kuahnya itu memakai kuah non halal. Jadi nanti terus bijinya dibuang. Kalau saya dimakannya mentah tak lalap ya. Saya lebih suka. Yuk, kalau di Taiwan ini namanya apa? Ini namanya itu timun gede ya. Kalau orang Taiwan manggilnya itu ta huang quan. Bu aku balik isan. Bu aku coba putih balik isan. Tumben banget. Tak cetak. 后面的锅子也肥。对呀。好可怕，我吓一跳哎！但是不会很久，对不对？真的、哦。真的，我吓一跳，那个东西，对对，花盆什么都飞到这边，那边都飞到这边。那边会到这边来？对呀。噜咕噜咕噜，今天的风好大，对不对？台的刚才风很大，刚才在哪里？东阿姨啊。在东方也是。哎呀，这个我晓了，我跑远吧。风很大。啊，我今天有什么饭给他们吃？有没有什么菜给他们吃？煮番茄炒蛋，有鱼有汤。在说鸡肉那个一点点啊，下去找。对呀、剩下那么一点点，他们也不要。下去找。这还来要煮什么？我是说，我是想说哈。那个排骨不要滚太久了，不清，没清。为什么放这么多排骨？也不知道它一包啊，没有分开啊。我拿一包下来。明天就要煮。没有，我要炸那个排骨给我吃。还有，我那天买的。现在要喝什么都忘掉了。明天礼拜五，这包脆丁，我来用炸的。好。对呀。要下去煮汤那个。哎，这个。喝那个。这个比较有肉。那个叫什么？排骨。排骨啊，排骨肉。煮汤那个什么来着？
排骨煮汤放。哦，这个左右。Dalamnya muda banget ya. 气鬼啊，这油。哇！ Oh, senpian 哎 sasa. 呀，顺便给我炸出来了。啊。那个我洗好了啦，大家如果要做事，大家弄芦笋的的。那个一定我洗好了，我泡盐巴了，干嘛一直摸，找不到，没有找啊。Potong sesuai selera. Ăn. 他说什么这样？明天会变天，对对，变冷了，天气都不那个，哎，对，不稳定。Nah, di sini wortel sama timun. 啊，糟糕啊！我。不会。开这样也没有力气，好像对。巧克力啦。没有啦，那个啦，这个啦。哦。香草的啦。香草番妮啦。有没有？他有没有剪刀？什么剪刀？他有没有菜刀？这个塑胶才在外面呢。哎。有啊。这个要给他打开啊。打开。这不可以打开。祝你生日快乐！要买送他祝你生日快乐！又忘记拿钱。那现在要送啊？等一下弟弟妹妹一定也要啊。那我拜拜怎么样？有1块给我，我不能吃啊。你今天开始不能吃。对啊，30天呢。啊，30天？1个月啊。啊，你几点吃？我差不多6点半。6点半了。等一下要吃6点。对啊，等一下。也等一下，我吃鸡那的，我早上10点可以吃，到10点，6点半到早上10点，6点半到早上10点，会不会？这个1盒这样多少的？250。哦，它也是贵，对，算贵，对。怎么样？会不会很甜？好吃。Nyonya aku lupa, aku padahal kemarin masih izin ya poso. Nggak boleh terlalu empuk ya. 很好吃，太太很喜欢，不会好甜。没有甜。他是很聪明，昨天的泡芙也好吃，这道好吃买2个，对，我帮忙买。很远了，太太。好远哦。哦。为什么台北的好大的地方都不好吃的东西好多，对对？他没有另外地方卖，这样没有，对对？没有，不用解决。好吃。昨天的泡芙80块，对对？80块，对对，好吃。太太要找什么东西？看还有什么菜。哦。因为正好好像要我明天煮啊。煮什么？高丽菜。我高丽菜也。我们高丽菜有3个。还有。哪个是给拿菜的梗？留这个梗要做。我也想要吃，回来我不忘记我没有吃，因为很多的它的梗好多，我留这个，回来我也没有煮。太太看起来很像芦笋，对，芦笋一定我洗好了我煮。不能擦太久的芦笋。太太有没有？
这中午没有吃。有啦，吃。Musiwan yo jayen papuin. 这样子，有一点咸。Ternyata kasih aku. Nah, 如果下去煎没有盐巴。哎呀，嗯，你这个切，切一半，等一下切一半啊。这个拿去放。我的菜也有洗净。来，你这个盘子给我。等一下我弄了，太太，我要剪了，不是太太剪了。我跟你讲哦，我已经弄盐巴哦，你不要再用。哦，等一下还加盐巴。因为我们冰箱有那个一角，赶快弄一弄。对呀，那个都要快点煮了。那我还有什么？这个。姐姐说不要煮太多，就刚刚好啥的。对呀。一直说切腹的。很奇怪啊。你等一下。太难吧？那他说我们不能设定，他自己设定。我也没有动啊，kau. Nah ini WC-nya nggak boleh lama-lama teman-teman. Terus langsung matiin. Loh, pecah semua gitu. Nah ini nanti kalau dingin baru dirajang. Banyak tingkah. Tomatnya harus dialupi lah, kulitnya nggak mau lah. Inilah, itulah. Tuh anaknya sopo nangis kayak. Tasep aku nyalain ya. Pertama aku mau goreng ayam sisa kemarin, kita goreng aja. Ini masukin ladanya, lada sama merica sama micin. Tambahin tepung Kobe ya, serbaguna seperti ini. Pakai kayak gini aja. Ini tuh sebenarnya ayamnya wis mateng, tapi dia tuh berminyak banget. Digoreng sekalian dan mantap. Panas. Bismillah. Nah ikannya sekalian ya, mumpung ono tepung. Sampun nggih, sampun mateng. Bismillah, alhamdulillah. Nanti kalau ada waktu masak, aku mau masak labu siam sih. Kemarin ya, tadi yang 2 diantar ke salon kan, aku masih ada 2. Mau tak masak nanti. Yuk, kamu itu kalau bikin video itu jangan banyakan ngomong yuk, banyakin action. Nah, kalau saya itu ya bingung ya, kita sebagai seorang konten kreator ibaratnya diem pun harus ngomong, ibaratnya biar ada sesuatu yang rame gitu ya. Kalau cuman diem ya kurang seru ya Bora. Nah, kalau biasanya di kampung jam segini tuh sibuk masak ya teman-teman. Ada lagi yang misalkan aku punya majikan dulu kerja di Indonesia itu jam 3 itu mulai masak, wes bingung masak ini masak itu. Kalau di sini santai, sederhana, gampang. Di sini walaupun bulan puasa kan majikan nggak puasa ya. Jadi ibaratnya ya hari biasa kayak gitu. Nah ini gorengnya gampang, nggak boleh terlalu kering kata nyonya. Ini rodo ongel. Alhamdulillah, sampun. Separuh dimakan nyonya ya. Ikannya taruh sebelah ya. Kayak gini, entar. Jadi ini seperti ini ya. Gampang sekali.
Setiap majikan kan beda-beda ya. Masak vanci jautan itu kulitnya harus dibuang lah, kulitnya nyeleti lah. Katanya bisa membunuh lah, apalah kayak gitu. Malah sayang menurutku, gizinya hilang teman-teman. Ini kan air tomat, tomat mengandung air ya, direbus airnya keluar. Terus kalau tak belah misalkan itu airnya keluar semua, itu sayang banget. Di situ banyak mengandung vitamin C. Nah ini real air tomat ya. Jadi nggak tak buang eman-eman. Ini marah yo eman-eman borane. Aku ora paham. Kulitnya kok tebel banget, sayang banget dibuang. Ini yo opo ini. Cepat blonyok ya karena tomat ini wis mateng banget. Gak usah dipotong kayaknya, hancur wis. Tinggal digini. Tinggal dipenyek-penyek. Jadi ini malah jadi kecap, jadi saus. Tahu. Cantik banget loh. Cantik sekali. Menurutku kualitasnya bagus ya, tambah garam. Ditumis dulu. Tak tumis dulu ya, ben wangi. Bismillah. Dikoret-koret ya, ilmu emak-emak. Nah, tomatnya masuk. Aku suka tomat yang seperti ini, yang hancur berantakan gini, belokongnya melekotrok. Air seke, seke garam, and then sugar, micin. Kita aduk-aduk. Ini terakhir nanti masuk ya. Nah, mohon maaf ya teman-teman, saya tomatnya pas tak masukin daun bawangnya tidak terekam karena saya menggunakan satu HP untuk ngupload video sekalian untuk merekam video. Jadi HP-nya itu nggak kuat, terlalu panas. Jadi HP-nya nggak bisa merekam, harus diberhentikan sesaat. Nah, jadi ya mohon maaf videonya terpotong. Nah, ini bentukan dari vanci jautan, wis tak tambahi daun bawang. Ini aku minta apple. Apelnya cantik banget loh, merah merona. Kita potong. Nah, tambahin garam ya, biar nggak cepet hitam. Tambahin air, dicuci. Nah, bentukannya seperti ini ya. Sudah buai. Nah, ini kuah nyonya. Tinggal masukin. Yes. Nah, ini cepet banget empuk ya, tambahin garam. Nah, seperti ini kita aduk-aduk. Nah, airnya kok kayak totoan. Tudang. Seperti ini ya.
Cantik banget ini kuai. Kelar ya. Gampang banget. Nah, aku mau buka ya. Aku mau buka puasa.